Kira mau wujud tadi. Lo kilo paling liar le. Jangan kada kututu mi darewelo. Jadi lo kilo joka-joka represi. Lo kota ya? Iya. Nyaman nanti. Lah tuh. Kalau tuh. Iya pak, cedek merle di upah di maningkas di pada reba core itu. Kemana lo kaki itu joka-joka? Oh iya, jasane ya Allah pak. Katu si pak joka tuh wakilnya nah, majak tuh kisah lemane masih je. Oh Iya. iya di. Ah. Iya. Lo kan apa li lo? Iya. Selamat ki. Iya iya. Nah, negara Indo City. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Kami kan pernah mau lagi larang Indo City. Oh iya, kami agak kata me tahun dah. Wah, atas apa tuh? Tasap pagi. Ay de no pahang ira makada tau siaga ku ya ujaji yang jelas naro arwani pulo na 5 tahun ka panguru. Kata sapa ki karuhi. Ang kata sapa ki. Oh, kumain. Aduh. Kami mana larang Indo City kami. Indo City kami larang Indo City. Makai. Indo City kami larang. Mata apa kota pantai ya? Kami mak laleng. Ika tama mana? Wah, Indo City. Indo City, kami larang Indo City. Oh, mana? Iya. Oh, kami tama ki matu. Iya, ada yang dari bapak, dasar otak kor. Wah, tapak. Tahu? Oh, ini apa mana dale? Gimana? Ye. Minta mai. Pada kunra lo kak mau liki mandre ke warungnya. Ye aga. Kak mau liki mandre ke warungnya. Oh, di apa wis nya make bu karung, wajib misang ki u jerni tahu eh. Dek pa wis me bu karung. Karena karung, warung. Karena karung, warung, mandre. Oh, joka-joka mandre. Bapak racing. Bapak racing? Ya, enak. Oh, joka-joka. Iya, Oh, joka-joka. puji mah. Iya. Wasa Apa na enak me bu kalau? karung na Wali. di sengenawa aja masang kita iya. Iya. Dek bay bu karung, tapi masang kita we. Iya, jo pa le ubi iya coba Iya, ini ramai. Iya, pada kulit aja na. Iya. Kalau masih agak runut nih guruk, suruh ke guruk. Oke, sibu. Aja cuma nih saya tanya sibu. Ay sali ibu boy. Sibu asan na ko. Nah, cucu mo nih. Maguro. Talau kay mak ni dale mo kilo joka-joka kurun ra warunge. Oh, lihat ka pala cucu Lena ko kadaleta. Magay. Lihat ka pala cucu Lena ko kadaleta. Mak ni dale mo kilo joka-joka kumanre warunge. Yo joka gimana? Lihat tuh na cucu Lena. Iya, Ada apa menurut tuh kadale? Cuman mak ni dale. Yo kan ya celo. Tommy maco. Iya. Lo lao. Magay. Lo lao. Kalau kilo lo racing. Karena li kain daun ni dale. Lo racing kan? Refreshing. Sung. Apa kan main? Kalau kata kamu, aku cuy. Iya, lo main. Minum cuy. Ma, si talang. Kau main talang kan? Cuy sama tuh, cuy sama pesir-pesir sih mah tuh. Lo nu mai de ma. Ma kay magana pa kasi siri. Masih robot tinggi mah dan naik ke robot kesir-kesir. Macam mana berlaku lo? Iya. Yo. Itu dah kalau ke berlaku Ajak mu pak kerambo, namu bantak mu nambo, mu itu nanti pakero tawe, apa madu wasa tawe. Agak ada bangka buku. Mana ka bangka? Ikut tuh sama na tuh. Mah kena macam ya, anak ambok pada mana bantana. Wah, lo nemu tudang. Aja nama coy ko. Pada ni lo macam namu ko katoko. Lo nemu tudang. Lo toko macoy. Lo ke macoy kasih. Pacoy Tony. Acuy to no kae.
Dek mau lo maco ya. Lo pada ikut ke cuy ko. Oh, tak tahu tuh. Bidangi ro. Cek tuh. Dongeng. Anak-anak aku tuh. Ibadah mana cek dia macai. Makanya ki banta ambomu, makanya bangka. Kayak gitu lo tahu Lo kawasan lo kajoka kuro selo indok dale he. Aku perlu tak Oh, jangan pe lo kaya. Jangan lo kaya pakai tu pada kun rai tak kasih napa na lo mejo kajoka kapar luna. Agak jama-jama. Ayo tuh wan labu na pak wan kala labu bela. Elo apa kau usah pakai oto? Dipakai oto. Iya. Apa na? Ya, soe. Lo apa kalau mami? Kilo mameng. Iya. Lo kalau mami wasai. Tiga sana lo tahu Lo kia selo kamandre Andre, wah warungnya he. Oh, bako lo kimandre kalau bikoro daerah Pangkep, kama kuro segi pemancingan si pada cengi. Daerah Bonto-bonto. Makanja mandre nak. Makanja, kacoto na, kau 10 kepala ikan na. Pokok mereka baru panah ke karaoke na ke pemancingan na koro. Oh, kulir lo makanja lo. Iya. Sekalian ya mameto nak koro. Oh, cocok nih Ba. kalau matoki lo mameng ini tadi. Iya, lo kalau mamet koro. Iya, kulir lo. Ba. Yo lo pa lewat juga nih. Oh iya. Ba. Tiga kilo mandre. Bukit Pangkep. Hah? Bukit Pangkep. Agi Andre kro. Kan panak lo coto agak coto. Mana kan Andre nak kata mana Andre boleh lah lain ni bangsa na coto ka. Lah coto kro, coto makanya Andre. Awe. Kata mo Andre geser agak kulai. Mendah wa tak pas di kota bantai wa ada. Andai pada si depe nah ya nadi paling kali ngai. Coto kro coto. Ah, Coto ya tuh masih coto. coto cek demu siapa? Ya nak ya sih. Mulai tu atau pedangnya tu lah bantai tu nanti turang kali kan. Poso mo capu melo pawangnya tu lah. Di nang kalinya tu. Percuma mi pedang. Tapi maturun matu timpu tu agi kro. Anu coto gaga mai. Sembarang kro anu. Buki waru si pada cengi matu pemancingan si pada cengi. Bonto-bonto ro. Piring. Lagi lalang. Ke pemancingan kan ke pokoknya kapina ke karokina ke pemancingan kuikulan di nama sulit kue masih rumah di nama sulit makanya pikir lah kue pak gua anggota monroe nama sulit. Kalau tandri di wa. Hah? Kalau tandri. Agak mana ya Andre kue? Aku angi kalau Andre. Akan rena kue. Sop kepala ikan. Hah? Coto. Kepala ikan. Ya naro. Iya, ya na tuh. Dek melok coto. Hah? Dek melok coto. Iyo. Kato ka coto? Enggak. Ay napasyan kami coto ro legal. Ya naro wa. Hah? Ya naro. Coto si bawa. Sop kepala ikan. Ya na tuh sembarang mah. Iya.
Apalah hai. Magan. Apalah. Mana kayak itu bang? Ya mau perlah nih, masa? Hah? Oh iya kan warungnya? Iya. Berarti emang kecil. Roti aja nama kalau aku setengah nah. Tanya roti jalan kote sana ya tuh. Hah? Jalan kote. Oh, jalan ru ka pesen deh. Jalan kota sana wak ya he, tanya jalan ru. Hah? Tanya jalan ru, jalan kota. Jalan kota ya sana. Awak tulian dia onde memisah. Jangan murungi wa nak keceriama ko. Hah? Ajak na murungi dia na bakui langsung mi bakui. Oh, mau kecil ka bay? Nak kecil. Agak sini. Nasi kelapa. Asen. Kalau kulolo, tadi se Oh, kato ka bay agak kue deh kalau kulolo. kan, kata Ah, kulolo lengkap kue, deh. lengkap. Jalan kote kalau kulolo, sop kepala ikan, coto, lengkap kue. Lo mau memancing, lo memancing ke tuh kolam ni, pangimpang. Ukro ah, Ay, masako man na natin ang kagingay. ay ang kalinga wae. Roy ko. Di nama dia kasi ano, mana na ki mana na. Na to mi ha. Puso ni man na. Cerita gratis kita taruh. Belum pak? Pilihin mo pa nila rin tama tuwa. Di. Yan ang kalinga wae. Kaya ini menyawean. Ya aku. Mari pilih mo na tayo wae. Lopi wa. Ay, Maka lo sa kapag ko dipakai sindro apa panyaman sa laba. Lo mo kau i. pelaki kan ada anak ki. Nadama ki wae. Ato dyan ni Jolo, soro ni, diwa Jolo. Dendri na pa ya Timon. Maka pa ya waktu ya. Banyak ya. Ya kupuray matu iya ito kasi. Ya mo si. Hah? Udah si kapay mo. Yang menurut nyo ni kuman rito nito jatuh no. Aku may masa. Ato dyan ni soro ni materu. Ikan nyaman na sa diwa di. Dewa, nyaman na sa diwa ko jato dyan. Ya romai. Ya romai ko ato dyan pakai pere. Ya makto ko pakai besi ni. Namatiin Indro ya. Ako na to matiin Roy ada. Indro mewah. Ya. Awe. Awi matiin Roy. Kulit na Indro nang ngerangi rot na beju. Nah, turun ke apa? Iya. Untuk diwa letu ni. Letu diwa letu ni. Makai? Letu ni. Maka kamu sedih. Mati dulu ka akak pan? Di agak apa? Bibi betul lo butuh matiin rokok. Matiin rokok. Sop kepala ikan. Oh iya na kay kepala ikan. Iya, kepala ikannya tuh. Nampak ada sapu ulu bale. Kok ya memang satu ulu bale memang. Hah? Kok ulu bale memang sa memang. Ulu bale? Ulu bale. Oh iya le pas satu puji. Oh aja. Ulu mau aku itu. Oh puji. Ulu bale mah. Ah, cina dendre pun pernah ke ulu bale oh. Lopan rasai. Pantas sa mendi wa. Maka kata juga. Nya mo pasay. Boleh teh kasan nasu ye. Kumahe SPC. Oh, kumetomi na nasu. Ya, kumetomi na nasu eh. Terupa satu mata wadawa bela. Oh, Nulis satu jenam itu nenek na. no legend na. Baca. Nyaman na. Belum itu. Masih Pak. Pada ya anutan satu Andre jaka semua laten utak mati. Wah, Jadi pemberiannya. Dek mah. Dek mah dari wa. Budi ka din na sindro mata pada sawi sebagai ya. Lo kena tau do bukuna. Hah? Kanang ka sindro sape. Ya na sindro isi sana. Kumetomi ro.
Ya belum pakai sih dulu ya. Kau nih Pak, kau nih. Itu kebiasaan. Iya, anu nih kau nih ya. Wah, Itu ruki mani bang, itu ruki mani Pak Marut ke bawah kita kan. Mas itu udah nanginan nih, Roy. Nangerang pula nah. Nangeran. Asli Pak saudara. Coto Wak, tak coba Wak, coto. Hah? Coto. Coto he. Oh, kanto kan contoh nak gue. Iya. Coto ya. Coto lah. Memang kalak-kalak nyawa aku kok duduk loman resto eh. Ay, aku sempurna dua pennya pau. Kalau ulit pelis. Dia coto nama kanja. Coba Wak. Makan aja Wak. Tak coba he. Makanya mencoto. Nah, dari sama kada tiga nih Andre makan jak mana nih? Anda kita magati Wak. Nak de amak kita pelan-pelan ke. Dek mah kalau lumba gitu Wak. Kau jilat dah sedih. Kamu sempo dia jatuh liwa. Nyamak pakai. Kasih sana Andre ya Ro. Agak mana? Hah? Agak mana? Yan Andre beto ya, sama Koli say. Mana kadek nanya Andre tuh sudah isi. Oh, wasangnya Andre. Dia Andre maka cowok konado. Aju Pak Ju. Kadang mau pai ikut apa boleh mutibo. Maka saya tiba lo sudah kagi isi. Kau gua dan dipacu. Apa sudah isi akan Andre? Andre tuh ya. Sina memang Koli maku. Makoli siapa? Aju. Buka pemancingan di belakang. Oh iya Pak, silakan. Oh Di belakang Pak. Ada ikan apa nih? Ada ikan patin, nila, bawal, lele. Silakan Pak. Silakan Pak. Hello lao. Lo kalau mameng, Hah? lo mameng mancing, mameng. Oh, dito ka na kami to ya. Wah, bisa, garoy kolam nih. Oh, lo toka tu ya? Tegi memu. Oh, disuruh pupin lagi kok. Ya, aku pak telu mas. Wah, maka cowok-cowok pak telu bantu terciseng. Sampai toko meng. Ya apa yang malas dia? Mana malupo aku? Oh, memang pak malupo itu balik nak kemundi. Malupo Kau kasih pada bonggang. Oh, Bisa mapake mempak itu. Hah? Bisa mah. Mana kamar rumpah mak Oh, dek napa ada menu kedai miro bulan pakai ro. Ada awo, cowok. Awo bebas aku lupa ya pakai. Dek tu napa ada dipakai mak itu? Kalau kan main mameng. Kuroi. Ini udah balik lah, kaki kau duduk. Kaki kau. Oh, segala kita wala. Hah? Palay. Dia dah pala segala ini. Palay ano no? Wah, mak dosa namanya. Oh, sigala ka pa. Basta mo kada palay. Belum pun balik na. Pura balik dong, Pak. Nalarin dua. Mande tarik nih, Tarik. tarik mande nih juga. Ya. Yang mirin ang yang kuliah unar. Ari sorry kati sorry.
Ibu, silakan. Tempat apa? Mari Ki, ada no. Ya, Tempat apa di sini? di sini biasa ini terima tamu biasa di acara pengajian. Oh, pengajian Iya. nih. Mari Ki, naik ke sini. Terima dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kalau mau bro. Mari Ki. Cina pi maler oh Hah? on rumah ngaji kue. Makan? Kan on rumah ndek kue yawa on rumah teh mengaji kue. Macam mengaji. Mengaji? Yo, mengaji. Oh, asalina po ngajinya. Biasa ka lete kataba ke 20 seso. Ako din na pala lecek ka guruku. Iya, si lece onro. Sudah lo kutu. Anggur asana ya utie wae. Jampu ya Jampu. Iya tapi tahu makan aku saya boleh. tapi anu lagi gambaran Ayo, tika sumba ya. Iya tiga sumba. Jadi setiap malam Jumat ada acara pengajian di sini. Saya lihat itu kok rame-rame. Lagi oh tempat di sana. Ngaji ya, setelah Jumat, cara pikir. Tania ni antri ya, Tania. Hah? Tania ni antri ya, perhiasan. Oh, malolo mo pa ya. Tania ni antri, dia ni antri. Eh, matuwa ni ka bang? Dia ni antri ya, Hah? perhiasan ya, plastik. Oh, Tania ni antri. poji man ang malolo poji to may ya. Dia ni antri dia. Pak, lo kira makelo yolo. Karaoke kira karaoke. Kilo. Ano pa ang rong? Ikan ke ruangan suara. Kilo kan. Hah? Kilo. Beso na ya. Kilo. Makelo. Goyang, Beso na goyang. din le minu nga ka na mo. Awa makelo kuy. Hah? Makelo. Kelo. Yo. Oh, Silakan, mari Pak. Ibu, silakan. Kalau misalnya Bapak ada keluarga yang mau acara arisan itu, bisa di acara di sini, ulang tahun, atau acara reunian. Iya. Di sini juga biasa orang pakai untuk acara seminar. Dari kantor dinas, pangkat juga sini pakai juga. Tapi yang sekarang bisa. Iya. Di sini bukanya kan dari jam 10 pagi sampai hindi man kelo tadi. Dulu ako ko lumpo na titin. Heeh, Itu makelo tuh. Ya kurang tahu tuh kawan. Oh, macam tu ako kelo. Kurang tahun mah tuh anakku. Hidup gue ulang tahun nih. Oh, dikit gue ni. Ya udah gue ulang tahun nih. Ya kalau tau ulang tahun mah tuh dulu ya. Nagala siya ka rin jadi. Kalau kedua. Oh, tu dah ngaga no tu te kan ini tu dah ko makakido no tu dah tu. Awe. Ini se tu dah makaramagi na ano ya pak. Posi ko sa dilete lo ka ko bandre ko eh. Jadi makan ni balik tu. Li sumaro ka pa baja kon ron na paringan. SPC. Mantap!